Batesi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Side control, behind side control. Easy mount, easy mount. Donbester Syiemlieh, Syiemlieh Syiemlieh kura MMA nagani ke jala Meghalaya. Sasisian par ulayora ya kanam ladu. Hakalempung yakun MMA kabalalong hanong ba Delhi. Ya kabala tiap kum ke Delhi Open MMA Championship arajar arpulai. Uni somlau lala ban pelim yak saungut kirang yakura. Shuabung yora senon ya kanam ladu. Haka strawweight division. Hakalinti ya jong kum urang yakura. Donbester ula pendap kumba khat sautli ki amateur MMA fight. Ban penkrepat nak benta banyo ya ke professional license kum professional MMA fighter. Hakani ke kenti ke ground and pound MMA Meghalaya. Kalayala mig laingut kirangi kura kiba kentup yu Donbester Syiemlieh ubadan ke jingkyak basan puar kilo. Banyak kun haka strawweight division gold medal. Katba Johnny Bortron haka bantamweight ula remno haka semi-final bat kumjuru u Amos Nongrang.
Stop,